clear to le ngai thatu te car top in rin ni chibai le effect ule tungkar chunga ka news da min ngai hlut sak thina ama sign in chunga lom thu ga sei tak meu meu anne tu rum chu Nissan Manchester City in khe result atang hian bul tran don ta illa Nissan in khel munam taka hian English Premier League champion lai Manchester City hian point thum hlutak an lo chuaka an king pui tu naya che tha mai an mikhwal Wolverhampton chu sikhat fain an ne Etihad Stadium in khela hian City hian goal shot tum ko an neya chuti rolin an hlo tok big chuang lova targeta shot hi tum ni bak an nei lova an mikhwal Wolflam hian goal shot tum ruk nei hin targeta shot tum khat chau aum ve boka game boring takte kan sei turang chi te po ani theina lai te po aum theyo me in khel pum pui thera ball possession le in pass di konga Manchester City an chung nung zoka achak phu jok an chak tila afu berin arinom soita kangin he in khela hen atira train game monam tak team paniten an chop chuak ngala goal apoi mober ero kan mulok lo minute somni pahni na Wolverhampton lamhian hun thatak mai an neya kunha chon ahun thanei abo pela uyom tak anne minute somni parukna 8 Norris siam sak ateng kunha bokhian hun ane leya amai ro chu heipo ahun thanei hi amang tangkai zo ta chuang lo first half fun top marsheta goal kan mutange nge ya minute somthum pangana Patrick Dorgo siam sak atangin Belgium midfielder Kevin De Bruyne chung goal thabik aron khonga a team hi sikhat fain ma a hroi puya season kalmek dai chau City ya contract naya chuak to mai tur Kevin De Bruyne hi tun naya a che tha khop maya City tan atang kai je alalan tir te po ati thei ome second half antrana minute somnga parukna Matthews kunha chon hun tha anei le ngala mase goal ban pet perin Wolverhampton tan uyom tak anne hemi nuwa hian team panite in Norton amo nama City lam an game a tha zoka Wolflam po hian an hun tha nei man tangkai tumin thei top chuama se goal dang alu bel zui talava minute somthum pangana Kevin De Bruyne goal khung bang hian City lam hian sikhat fain ne na an changa point thum hlutak an lo chuak ti hian table tharbera Manchester City hi midang aya khel khata khel tam chungin khel somthum panga point somruk pali nen pathumna anin suan chho ngala awan doizo tang Wolverhampton lam ero point somli pakhat nen som pathumna anom zui zel thong Pep Guardiola le a ho te hian UEFA Champions League an qualify ngei arinom chho tran ta hle Inkhel result lam kal san taila inkhel tour fixer lama lut vele taila English Premier League lama voin tlai dar nga train Aston Villa chon Fulham anlo mi khwal dona Villa lam he UEFA Champions League khel be seina chete la nei an neya tun ge ma hian an chak ani chuan table hian anom na ngaya la don tho ma se an chunga Nottingham Forest le Chelsea te point an ni rol thei don na UEFA Champions League khel phak an tumna konga malam an pan thei don tinani chu an tan apoimo hle don anne Fulham lampo season thirlama European competition enga motal khel phak tuma tran la nei le be sei chete la nei an niya an tan he game chakhi apoimo ve hle in arinom bok Darsari le chan ve atla chiang to team patni Leicester City le Southampton te anin matson don na Everton muala Ipswich Town chu leng lu don bukin Everton hi pumoi te noya an che tha ang reng khop maya table mong lama Ipswich Town laka hi chon an chak mai turangai anne Zandar soma Arsenal le Bournemouth te anin matson don buka Arsenal team hi tundin muna table pakni na anom meka chuti rolin tun haya an che that tok lo awangin table pakni na ni chunga season top kharlo thut theidin muna anding ve meka an matson tur Bournemouth lampo khel somnga point somnga nen somna anom ve mek boka Europa Conference League khel phak an du ni chuan tun game a chak hi apoimo ve hle don bok team pani tan he game hi apoimo ang renga Arsenal tan po apoimo zia chu kan threthavin arinom inkhel munam tak ani hanring ta ila probability tang ero chuan Arsenal team chak ring an tam zoka an chak mai tura te po angai thei ome pathian ni tlailam daruk le chan ve Brighton le Newcastle United te anin machon don na Newcastle United hi
UEFA Champions League khel ngai tuma tran lamek an ni ya tun din huna point somruk pahni nen palina anom mek an matsan tur Brighton lam hi point somnga pakhat nen pakuana anom meka Europa Conference League khel bei seina chete la nei team an ni bok tun game hi team pahni tan apoimo hle don na in khel munam tak ani arinom daruk le chan vea vekhian table som pakhat na Brentford chon table som palina ommek Manchester United chu anlo mi khwal don na team pahni te point nei za thi ain thlau angreng khop maya chuti rualin United team he Europa League final lut mai tura ngai an niya an boruak athat wang lai tak ani awangin Brentford laka hen chak mai tura rin na tepo alian angrenga chuti rualin probability tang ero chuan United team tu nai an che thatok lo emema hemi wanghen an niam filor angreng khop mai Brentford chakring an tamzoka United chakring tu hitlem tak an ni thong tunge changzoka khan rin ve hlom le heng ho ba ka in West Ham United mola Tottenham Hotspur an leng no don boka tun din mona Tottenham Hotspur lam hi table som parukna mekin West Ham United lam hi som pasarina anum ve mek boka achak zok zok hi anin le thal don tinani chu achak lo zok som pasarina an don na achak zok hi table invor kan dor theina hun tha an nei don thong game monam tak ani arinom patheni zandar ko inkhel munam bi clear tur don na Chelsea chon champion to Liverpool team chu anlo mi khwalang Chelsea hengka to foner anpek tur thu te po anlo sei to wa Liverpool hi point somriat pahni nen champion no moi Liverpool hi point somriat pahni nen champion to team kha an ni ya Chelsea ro UEFA Champions League khel phak tuma tran lamek an ni ve bok tun din huna UEFA Champions League khel phak chia pangana anom meka pangana tanga nufuwa le theidin huna tepo andinga chaudor thei tepo anni bok chuwang chan Chelsea tan he game hi apoimo hle don na Liverpool ero anchak emo chaklo emo champion no moi choi to anni ya pressure omnutuk lavin game hi an khel thein arinom thong Chelsea lam ero he game apoimo je kan thretlangin arin oma game munom tak kan mu bei sei chin phot meng o probability trong hianin Liverpool hi chakring an tamzok angreng khop maya Chelsea lampo anom ve nual bok tuwe chakzoka inrin hlom le Spanish La Liga lama avoin tlai dar nga le chan ve train Alaves le Atletico Madrid te anin machon do na zanlai pel dar som patni le chan ve a Real Valladolid mola te bula ma shoi mek to Barcelona chu leng lu donin pathiani tlai lam dar nga le chan ve a te bula patni na Real Madrid chon Celta Vigo an mi khwal do na zanlai pel dar som patni le chan ve a Real Sociedad le Athletic Club te anin machon don bok Italian Serie A lama zanin dar ko le chan ve a lese mola te bula ma shoi mek to Napoli chu an leng lu do na zanlai pel dar som patni le minute som panga te bula ma an shoi na lo hlim Inter Milan chon Verona chu lo mi khwal don bokin pathian ni tailam daruk le chan ve a Monza le Atalanta te anin machon don na zandar ko le chan ve a Roma le David De Gea khelmek na Fiorentina te chu in machon don bokin zanlai pel dar som pani le minute som panga Bologna le Juventus te anin machon bokang German Bundesliga lama zanin dar saria Borussia Mönchengladbach le Hoffenheim te anin machon don na Union Berlin le Werder Bremen te in machon don bokin RB Leipzig mola Bayern Munich chu aneng nu don na Bayern hian ne na anchang ani chuan champion no moi an choi thei to do na Leverkusen tan phak ngai na anom to don lo awangin Kumina Bundesliga champion ni thei turin zanina hian hun tha an nei don ta an ne Zandar soma Borussia Dortmund le Uzbek te anin machon don na pathiani Zandar kwa Freiburg le Leverkusen te anin machon don bok Inke result lam kal san taila football Thu Leng lama lut vele donang o tun trum chu CONCACAF Champions Cup lama tlata Inter Miami chungchanga Fox Sport pandit ina athu soi hi inda donang o Fox Sport pandit Warren Burton chuan Lionel Messi le aho te hi an tha maya chuti rualin team hi ain balance stock lo ni in kai chuan ka hria game poimo an chak theilo ma CONCACAF Champions Cup a ne na changai tura ngai an ni la yin
an ne tura ngai team in an sop ta hrep ani kha achan ber chu team anin balance tok lo wang ani ya ka mudan tlang takin han soitai la atha te an tha ma chumi anom lo chan team hian atur hle thin ani chu mai pelama thiam deuh le thiam lo mai te anin kop ve chok boka chu he team a kan mu me khi ani Lionel Messi te Luis Suarez te Sergio Busquets te an tha ma chuti rolin tol chung player kan hanti ang chi te an nei ero an chele maya hei hi ain balance tok lova team point atur thin nin ka hria tin Warren Burton chuan asoi football pandit na thok mek Manchester United tana loin lan to Rio Ferdinand point thu thar aron nei chun zom ve zel maya nizan nama khan media ten ankom na UEFA Champions League second leg khelle tura Arsenal team a in Paris Saint-Germain chu ada chung nun jok thu asoi Rio Ferdinand chuan kangai dan tlang takin han soitai la final a hian Barcelona le Paris Saint-Germain te kan mu karinga Inter Milan laka Barcelona hi chuan hne na changin final an lu mai karinga first leg an khel thatok lo tin soima se Barcelona hi chu Barcelona an nimiova final an lut ngei don ti hi ka chiang ani chu aya poi mo jok chu Arsenal team in final an lut angem ti hi ani ya first leg khan en thawang wangila Arsenal team han chak phuin an khelova goal an chu teu lo kha an van nei hle chu wang chu second leg khele tura po Paris Saint-Germain an homa van nei hi Arsenal tan a har sadona final an lu phak karing lova final a Barcelona le Paris Saint-Germain te kan mu ngei karing tin a seizui bok Barcelona tana inland mek Lamine Yamal chungchanga Germany legend Didi Hamann point thu thar aron nei vele ta mitam takin Lamine Yamal chu fakma se Hamann eroin a fak ve tat lo maya chia ati wang ni lovin anung changlam chungchanga angai dan asoi Didi Hamann chuan Lamine Yamal he tun din mona chon player thaber te zingami ania Copa del Rey final a an team ro pui takin achak puya UEFA Champions League a po aro pui zia kan muto ani kumsam pasar imi ti tan chon ro pui tak ania chuti rolin anung chang ero awuluk angai ni hin ka hria Copa del Rey final a Real Madrid an hne nuwa a khosak dan te chu mai pelama UEFA Champions League a Inter Milan nen anin khel zo no atong kam mandu dan te an tumpuite aza thiam tok lo na chungchang atain soitur atam angreng khop maya Real Madrid an hne nuwa a khosak dan phei kha chon mit ati kham hle ani kha chu wang chon ngun takin ani hi in ngai to se ka duwa tunang atanga chapo na nun anei ni chon athleng sang lawang ti hi ka chiang ani sang tak thleng tur chuanin in pha niam te angai ve thin na Lionel Messi le Cristiano Ronaldo te nuna po tiang chu kan lo mutowa sang tak an thlen pha ta ani kha tun din muna Lamine Yamal che dan ero tuna hian traveu ma se athlen san lo na chance asangin ka hria kumsom pasar imi chau alania hetiang ang ti thei hi chu tam tak kan lo muto ani ma se anung chang anuluk lo wa kumsom poko vela chuan tu maina an hriat to lo hi tam tak an oma chutiang ni thei thut din muna chun Lamine Yamal hi ading mek ani anung chang hi auluk angai nin ka hriat tin Didi Hamann chuan asoi Chelsea team tana loin lan to Ballon d'Or te po lodong to tu Ruud Gullit point tu na ya khan Chelsea nei tu pa tot boli chungchanga angai dan aron soi vele khau maya tot boli chu ada san lo pielama football hremi lo angin Ruud Gullit hian aron soi Ruud Gullit chon tum khat chu Chelsea team in khel hi amuna kaena VIP room a kan nge hemi tuma hen Chelsea nei tu pa tot boli hi aron kala ke chuan kalau chibaya min hriat mai karin lain ani kha chuan min hrelem lova min kalpa angreng khop mai ani hne na hianin he team tan hen kaloin lan ve to thrina trophy te po kalau choi pui to chuan ni tin ka hrila amai ro chu tot boli hian min hrelem lova ani chuan engna nge ilo tho ve to thin he tlap tan hian tin min zota ke chuan ka in khel thin thu le Chelsea tan po trophy ka choi to thu ka soya ani chon tunge kani ti khamin hremi alo ani hei hian ati lan chian chu Chelsea tlap ho tu te hi inzer pe mi anni lo pialama football hi an hmangai lova sum don nan chau an hmang ti hi achiang hle ke hi kain da san lam ani lova ke me po min hria lo chon hun kal to lama player tha kan ti ang chi te kha
an ni hi chuan an hredon mi lo an ni Chelsea chanchina chun hei hi thil lo mam lo tak le chiat na chu ani ya he tlap ho tu ten football lo khel to thin lar takte an hremi lo hi he tlapin hniam lam apan zel chan nia po kangai tin root golit chuan asoi UEFA Europa League semi-final first leg ka Sithum Faya Athletic Club Bilbao an hne tuma che tha mai Harry Maguire point thar aron nei vele ta Ronald Maguire ti te po an lo soi hial Harry Maguire hian in khela zo nu media ten an kom na chu aron chang ha Harry Maguire chon rei lo te chunga ta na ball han chet puite han khal ko le han cho kol te kha anuam veu mai chuta ka ball cross kha thatakin gola an lo chan tir phai kha chu lo mom tak an ni khatiang ka ti thei kha kalom ma team ta na mi tangkai kanile thei po hi kalom bok amai ro chu aya poimo jok chu Sithum Faya hne na kan changkha ania chuti rolling second leg minute som ko chung khel tur ala oma kan la nui fam kim theilo anni second leg a thatakin kanin lan anga chumi zo chon ati tak tak nanin kan nui thei tong chu tin Harry Maguire chon asoi Fulham team tana loin lan to thin Danny Murphy point thar aron nei vele ta football pandit na thok mek Danny Murphy chuan tundin huna Arsenal team a mudan chu ron soin an boina chu Martin Odegaard nia a hriat thu a soi tlat mai Martin Odegaard hi player thale theina nei tak chu ania Real Madrid in an kol zui do lo chan kha chu semi final first leg a han kan muta ni in ka hria player quality thatak chu ania a theina po asan pialama team tana atangkai zia po kan lo muto thriana amai ro chu hun poimo alangsar lo thin hi thil boi thak tak anni first leg a po khan an team boina chu ama khani in kai chuan ka hria a hei aya tha zo khen khel thei ani ti po ka chiang le second leg a hian team tan atangkai ngei karinga first leg ang mai maya akhosale ani chuan he team tana khel zui zel tlak ani lova kanga yang tin Danny Murphy chuan asoi English Premier League club Arsenal lampoin thu thar anron nei vele ta nizan lama khan embeumo senglo na konga malam anpan theidon ta a ang le hemi chungchanga hian nizan lama ve khan Brentford boss Thomas Frankton thu thar arun nei ya Brian embeumo chu aman phuto ka leingam anum chuan shral an phal tur thu asoi zau maya Arsenal tan chon thulomam tak ani nge arinom embeumo hian season kalmek amang tha khop maya football azin konga season aman thatber trum amang nge hemi wang hen du tu po anga angreng khop maya Arsenal le Liverpool ten tun din huna an helme ka Arsenal lam hi an khan deu tura ngai ani bok team tok lemin atarlan danin Chelsea lam point ni pui transfer kongka loin hong tura Nico Williams su senglu antum tur thu tarlan ani vele tatlat maya Barcelona le Arsenal te poina senglu tuma anlo hel hrepto Nico Williams senglu tur hian Chelsea lam hian sumpo thanem tak the chu anin huam nin Fabrizio Romano chun atar langa Chelsea lam hian in ti tak tak nanen senglu antum don ta a ang hle Nico Williams si Barcelona ama senglu tumtu te chan an hoi san to ni in thu aleng meka hemi wang hian Chelsea tan kong a in hong zau thei hle turangai ani bok English Premier League club lian tena senglu tuma an helmek English midfielder tuna Crystal Palace ta na in lan mek Adam Horton point du tu anga chau khop maya hemi wang hen team tokin atarlan dana akhel mek na Crystal Palace lampon an chel theidon lo nin anin shreta nin alanga aman atana an phalzat po ni jang khan an puang taruk mai English midfielder Adam Horton manahian Eagles team lam hian paumilen somriat an phut thu an soita hetiang zat the chuangam te chon an senglu thei mai rin na alien ta Adam Horton hi tun din huna English Premier League club lian Manchester United Manchester City le Liverpool ten senglu tumin an helmek anne Liverpool team enkol mek tu Arne Slot po angei omang reng khop maya Premier League no moi an choi no mediaten an kom na chu aron changa Liverpool coach Arne Slot chuan Premier League hi mitam takin league harsalo tin an soi thina chumi chu adik tok lo anne keini kan champion towa chuti chungchon a harsat zia tilang chiang tu chu teibula sompalina le somparukna ommek team te po European competition final lut theidin huna anding towa an lut tho thang chu ani to bok final a anin machan don na chu chon ati chian chu Premier League hi a harsa teibula top 10 a langphak lo te po European competition a chon hlau tak an nia
Premier League he thil ol sam ani lo ti chiang tu ani bok ti in slot chuan asoi Arsenal coach Mikel Arteta point William Saliba chungchanga angai dan aron soi vele ta media ten ankomna Saliba chuak turanga anzo na chu achang Mikel Arteta chuan chiang taka ka soidu chu William Saliba hi achu karing lova helai muna hian ahlim emema kanti ma po ahlim berte zingami ani nge ani nen hian inbiak na po kan nei chhozel dona he tlapa hian ahlima contract po kan ziabel pui thei nge karing bok mitam takin achuak turanga an soi hi chu inti lar tumna mai ania Saliba hian chu tumna kan hne na engma soi ala nei lo pialama kan tlapa hian ahlim hle ani ti hin asoi Football journalist lar tak mai David Ornstein point thu thar arun nei vele tawa nizan namakhan Alexander Isak chuan Newcastle United chu senin club dang azom ngei do niin aron tar dang tatlat maya atlap dang zom tur anga anming atarlan hi Arsenal le Liverpool te an ni nge Alexander Isakin a first choice team hi ala soilo niin atar langa chuti rualin Arsenal le Liverpool a hindu athlang do niin atar lang thong Alexander Isakin Premier League club Arsenal le Liverpool a hindu athlang don ta niin alanga ama point Liverpool zom achak thu ani hian alo soi zau towa Liverpool lama kan mu mai arinom ta hle Arsenal lam point antler lai bok thom chak an la tum reng niin alanga nizana mahan Spanish news ten antarlan dana Premier League club Arsenal lam hian nipui transfer kongka lawin hong tura Barcelona train Frankie de Jong chu senglu antum thu tarlan aron ni vele tatlat maya de Jong senglu tur hian amana po aphu to kang pek anin huam thu an soita ni in alang Frankie de Jong hi akhel mek na Barcelona nen hen contract har chungchanga anin be meka alo chan ve do ya ti niam antuma hei hi de Jong hian alapom thailo ni in alang bok anin rem thailo chan chuatir antumin arin oma Premier League lama Frankie de Jong hi kan mu thut tepo arinom ta hle Chelsea lam point thu thar an nei chun zom ve zela niza nama khan ni pui transfer kongka loin hong tura Oli Watkins chu senglu antum thu tarlan ania Aston Villa center forward senglu tur hian amana po pau million samrukvel chu the chu antum ni in tarlan ani bok kumsam ni pakwa pa Oli Watkins po hian chu apoi telo ni in tarlan alo ni towa striker mamo Chelsea lama hen kan mu thut tepo arinom ta hle Arsenal team tana loin lan to William Gallas point Arsenal team chungchanga angai dan aron sei vele ta William Gallas on tun season big han clear ta ila Arsenal hian season thatak an manglo ti ke chon ka ngai dan ani ya UEFA Champions League an thleng sang alom po ti se Premier League an tumber hi an la lotlin pui theilawa season thum chung pahni na ni chungin season top an khardon ta a ang hle hei hi du thu sam season chu ani lo ti ka chiang hle ya Premier League a thataka inlan thei turin season third ma chon an theina zongjong an sen to angai don anni tuna an thlen china hi chon lom na tur engma a lova lom lo na tur hlir anni tebula pahni na chunga season top tumthum an khar hi mason na nilovin hnung tol lampan na ani ya UEFA Champions League lam ero shutel angai lova Premier League atanga hante chon sang tak thleng anni te soitur anni lo ti yin William Gallas chon asoi Liverpool legend Jamie Carragher point thu thar aron nei vele ta season tharlo tura Premier League a champion theitur aron soi vele ta Jamie Carragher an tun truma angai dan hi chu adang tadai maya Carragher chuan tun season an che dan hi han clear wang ta ila Liverpool bok hi champion le tura chun kanga ya Liverpool ron elpui theiber tura season thara karin chu Newcastle United hi anne season kalme ka anche dan han enta ila ama salam ne na hante chon ma an ron son emema team thang tuang tak an ni zia po an tilang to anni chuwang chon season thara Liverpool team ron elber tura ka ngai chu Newcastle United hi an ni ya an ron in siam lian chhozel ani phei chuan Premier League no moi choi thei turin thatak an na ni thayang ti hin Jamie Carragher chon Newcastle United chungchanga angai dan hi asoi Interlife lamin atarlan danin Manchester United lampoin nipui transfer kongka lo in hong tura Inter Milan atrain Denzel Dumfries chu singlu antum tur thu tarlan ania aman atan hian pau million somthum vel po the chu antum ni in tarlan ani bok Inter
ole hati chin hatun trumatan ni tamai se clear tu te ka channel min ngai hlut sak thina inchunga lom thu ka sei tak meu meu ani like share le subscribe le mahan tan min han lak pui le ta ula thu thar ngai nom takten en kanin mu chho le zel do ne